Ebyagambwa meya wa Bunagana Town Council Ismail Ndamaje aho yagira ngo imbera nimba muri Bunagana habwe impunjo kubazeyonjire. So gusa tumaze kubona ababaye benshi, ibibazo birimo ni byinshi, umwanda no kugerageza kubigisha no kugira ngo dukomeze dufatanye nabo batwumvire nk'abayobozi bahangaha mu gihe cyo government igitekereza kugira ngo ibe yakora iyindi ntambwe yo kuba yabigiriza ubufasha hafi. Nagira ngo berakiriye kubasa kwija kwatwe ndwara ya Ebola hamwe na COVID-19 ahubwo kugira ngo abari kutaha mutabara kunaba ahabwo kuvurwa ibyo koze severo kumara. Ariko amazi ntagahari, facilities cyangwa se ibikoresho byayamba abantu nta bihari. Gusa no kuguma twe kubigisha bakaguma barakoresha mu budoro bwo babonye nkaho basabye amazi naho bayabonye bakaguma barakaraba muri byo buryo. Ndambaje nagira ngo bwahata abantu bona hamwe n'impunji binenjara ahabwo rutaro. Inzara iri hose n'abakongomani ubonye utuntu two bari guhungana n'uturayi dutoya tw'imbuto. So utu turayi two bari guhungana n'abantu hano icyo turi gutekereza aba bakomeje kuguma hano ubujura bwaje kwiyongera. Kayar Kaberko rukure byo kwerinda mu office ya president ahabwa district ya Kisoro yahamye kandi yagira ngo ahabwa umwijorano ebyo kwerinda umwanya wo gutibyanguhi kandi bariyo bataho buryo bwona okureba ngo basiya abantu abamizi. Mukahatije hundagambira uri kureba batandika kureta mizi mu public tanks na n'izindi services ko emptying toilets bari kuza kureta ubuyambi. Ahabwo kurwana kwabarekereho mu ihangari ya DRC abantu binje no irizo bana baceyongera okutaho mu Uganda. Abe bitongore biri kurebera impunje bariyo bakora ubuceka ihembe okureba ngo abantu aba batwarwa na Chivale. Gasha kwa keta tuzarirwe.